जेमिति परिवेश आसी सेमिति व्यवहार देखैब छड़ा मनुष्यर संस्कार व्यवहार ही जना नहीं रे माँ तू मो मन दुख करुनी तोरी कथा भाविला बेलू मते बहुत असहाय लगुच रे माँ अरे माँ तू ए घर पर केते दुख सही और कई घंटा पर जब ए घर कूल दीपटा लिभि हम तो अवस्था दादी मुआजी बहुत खुशी दादी मुआजी बहुत खुशी प्रकृतरे मोर एवं आउ जनकर ब्लड रिपोर्ट एक्सचेंज हो जाइतिला मते ब्लड कैंसर हेनी मु मरि बिरे मु बंची भी दादी दादी अरे के कहला से महाप्रभु जगन्नाथ हाथ गड़ा नहीं बोली से महा अरे देखुनु से चौबाहा बेली केमिति हम मानधाता परिवार को घोड़े रखी दादी अरे ए सब तोहरी तपस्या फल रे बा तोहरी भाई मो अभिटा आज नुआ जीवन पाइबा देखिबु रे बा ए दुनिया रो कौनसी शक्ति तोते घर बाहर कर दी मारे तू ऐसे नुहे रे बा तू साक्षात देवी दादी मते आज स्वप्न परी लागुची दादी मते आज सब स्वप्न परी लागुची सतरे सतरे मु मरि बिली अरे अरे सुमन निकोय अरे कोडे गला सुनिबो आसो मु मरि बिली मु बच्ची बिरे ए चल एबे आबे गाँव को जाई खुशी खबरटा दे दो घरे घरे बुली समस्त को मिठा लगी सेमिति केही जणे खाइबा पाई बाद रहो एबे जीवा चल चल खुशी ने मिठा बट्टी बच्चा कितने दिन पार्टी रोटी क्या ने मिस कर दे थी देखो करेंगे जाको पाए में छोड़ दी ना फिर अभी नहीं करोगे ये भी संपूर्ण बाबा ने सोचता करो वो सभी का अवस्था करो काले को एक कुड़ा नहीं भी या दूसरा कुड़ा नहीं भी लगा एक तो हम लोग को मुंडन करे जाते मुझे चलिए ना जाते ना जाते भाग रहे हैं जिनको तो भाग रहे सा मु तुमको पकड़ रही अजय तुम्हें चमुकी पड़ी लोकी तुना सिंधु को अच्छी सामने रखी सारी परे मां सिंधु रो तुटी जीवन भय आसु जाए तमरो तो विश्वास नहीं जाए तमरो तो विश्वास तुमको मो जीवन नष्ट कर दिबा पारे पुनी विश्वास करबी तुमको नारी नती निया ए तीन जन को विश्वास करे करना जो माने संस्पर्श आसुंती से मान को से निया ध्वंस कर दिए ध्वंस देछि मु केवल बाकी रहिछि देखा को रहिछि मो जीवन नष्ट होइला परे ए मानधाता वंश अटारी कथा तुम कपरे कोदिन नष्ट होइछि प्लीज ओके बहुत सारा का देखे तबे बोलते हो उपवास करो चंद्रा को जब सोई पारो ठीक है ठीक है विश्व अरे तुम बात की मैं सोई पारोनी मुझे चरित्र नष्टी रो स्वामी है मुझे तो रंग छप्पा धरी तुम हाथ तो तुझे मैं पूरा ये अपमान तू मुझे मुक्ति दे मुझे करो तो ये बना
বাহ সকাল সকাল নদীর পূজা সারি ফেললেন মানিବାକୁ ପଡିବ ତ ଏତେ ଭକ୍ତି ତ ବାବା এই সেমিতি কোন কହୁଛ যে তুমি পରା ମୋ ଇଲାକାର ପରକାର ଦେବତା ତମର ଏଇ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ମୋ ପେଟଟା ପୁରା ଫୁଲି ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଭୋଗଟା ଦିଅ ଆରେ ଦିଅ ନା ହଉ ନିଅ କି ଭେଷଣା ପାଟିଟା କିରେ କଣ କଲି ମୁଁ ଦେଖି 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 ତମର ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ହାତଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ତମର ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ହାତଟା ଖଟିଆ ହେଇଗଲା ନା ଦେଖ ସେମାନେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁମନ ତମେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ନା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଛ ନା ସେଇ ଖୁସିରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ କିସ୍ ଦିଅ ନା ଆରେ ଦିଅ ମନା କରିବେ ସୁମନ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦିଅ ଆରେ ଆସ ନା କଣ କଲିରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସୁମନ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରୁନି ଏଣିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଜାଣି ଶୁଣି ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ମତେ ଟର୍ଚର କରୁଛ तू ठीक कहଛୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ତ ଟର୍ଚର କରୁଛେ ଆହୁରି କରିବୁ କାରଣ ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ନାହିଁ ଆମର ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଏ ସମାଜରେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ରେପୁଟେସନ କ'ଣ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ମୋ ଭାଇକୁ ବାହା କରିଥିଲେ ଜାଣି ଯୌତୁକରେ ମୋ ଘରଟା ପୁରୀ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁ ତୋ ଭାଇ କି ବାପ ସେ ସ୍ୱାଦ କେହି ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲେନି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଘରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢି ଚାଲି ଆସିଛି ଏଥିରେ କୋଉ ବାପ ଭାଇ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ତୋ ବାପା ଭାଇ ଯଦି ଏ ଘରକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ତୁ ଏଠି ରହିବୁ କାହିଁକି ଆମେ ଚାଲି ଯାଅ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖ ଓଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାହା ଶାଶୁଘର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଶାଶୁଘର ତାର ସବୁ କିଛି ହେଇଥାଏ ବଚିଲେ ସେ ଏଇଠି ସଂସାର କରିବ ମରିଲେ ତା କମେଇ ଏଇଠି ଉଠିବ ଭାଇ ତୁ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତୁ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିବନି ସେ ବା କହୁଛି ଏ ଘରୁ ତା କୋକେଇ ଉଠିବା ଦରକାର ଛିଡ଼ା ହେଇ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ବେ ଆଉ କୋକେଇ ଏ ଘରୁ ଉଠା এই কল কলে কিছু বুঝিপারিনি তু এথর মরিব ওই ছি তুমি এমিতিকা স্বামী স্বামী কাহাକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ଜାଣିଛ আরে বাহ যে স্ত্রীর ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଏ তু তো নীতি আদর্শর সংজ্ঞা বেশ মতে শুনুଛୁ ଏ ମୟଙ୍କ ভাই ସେଟାକୁ ଏତେ ବୁଝେଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ସିଧା କଥା କହିଦେଉଛୁ সিধা কথা হেলা ও যদি এ ঘরে স্ত্রীর মর্যাদা নেবে তাহলে তো বাপা পাখুর 50 লাখ টাকা নেবে এবে যাই এ ঘরে সুন্দরে বসি ক্যাম্পা মারিব ছি মই ছি ତମେ ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳରେ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ମସ୍ତ আপনারা যদি টঙ্কা নহিব তাহলে তু এ ঘরে রহিপারিব ଭାଇ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ଉଠେ ନେବେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ବଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଏ ଘରୁ ବିଦା କର ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ମୋ ମର୍କତ ଦାସ ଅଧା ମଣିଷକୁ ଅଧା ରାକ୍ଷସ ଯଦି ଭଲ ଚାହୁଁ ଏ
এই মুহূর্তে যাই তো বাপ পাখରୁ ଟଙ୍କା ମୟୂର ଏଇଟାକୁ ମାରି ମାରି ଏ ଘରୁ ବିଦା କରୁଛି। बोले तमे पर मते भलो पाई बाहर हेइतिलो ता प्रतिदान कोनी एया ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ଭଲ ପାଇବି ତତେ ମୁଁ ଝୁଲଣା ଝୁଲିରେ ଝୁଲେଇବି ଝୁଲେଇବି ଯେ ଯୋଉଦିନ ତୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଦିନ ମୁଁ ତତେ ଝୁଲଣା ଝୁଲିରେ ଝୁଲେଇବି ହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ନୁହଁ ଏବେ ବାହାର କରୁଛେ ଏବେ ବାହାର କରୁଛେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତା ବାପୁ କି ଭାଇ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସୁନା ଦେଖିଲୁ ଏ ତା ଭାଇ ପରା ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଧରି ଆଇଲାଣି ସିଏ ଯାଇଛୁ କଣ ଯା 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 ଘରୁ ମୁଠେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବୁ ଗୋଡ଼ଟା ଧୋଇଦବୁ ଯା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଲୋ ସୁମନ ତୋର କଣ ହେଇଛି ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଭାଇ କଥା କହିକି ଭାଇ ସୁମନକୁ ମନା କରୁଛି ଆମେ ଦରକାର କଣ ଉପାସ କରିବା ଖାଇ ପିଇ ବେଶ ଆରାମରେ ଆମ ରାଜବାସ ଭିତରେ ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଏକା ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଯିବା 1000-15-20,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟିକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ମତେ ମନା କଲେ ଆଉ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛି ମାନେ ମୋ ବାପା କି ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆପଣ ତ ଆସିଗଲେଣି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଥିବେ କଣ ହେଲା ଜଣେ ଖାନଦାନ ଘରର ପୁଅ ହୋଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ এই 500 ଟଙ୍କାର ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେ এই ଅଳତା ଆଉ କଣ ଅଛି? এই ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ अयो फलमूल कई ए मीठा कई मम्मी के साबिती बता भाई सुखिला बदनटा देखा ମୋ ମନ କଦଲା ସା ଅଧା ମଣିଷକୁ ଅଧା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଛ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ସବୁ ସତ କଥାଟା ବୁଝିଲା नो compromise सुमन तू मो भौणी अरे तोर ए की अवस्था ए भाई मोना के भलरे अछि ए भाई जानि छु ओ स्वामी तेरे सुर मते भारी भलो आओ तू मते आ बुझेबा को चेष्टा कर ना मु ए टिके आगरो सब देखिछि सब सुनिछि लो छाड़ से बता ए भाई तो देह भलो अछि ना मोर किछि ही नथिला लो मेडिकल में मोर रिपोर्ट एक्सचेंज ही जाइतिला सुमन तू तो निज इच्छा भाई खुशी रे अछु ना खुशी की दुख से कथा कोन कहबी ना भाई आखि को न देखाले समस्त चश्मा
ଭାବିନଥିଲି ହେଲେ ପ୍ରେମର ଚଷମାଟା ମତେ ଏମିତି ଅଧା କରିଦେଇଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉଦିନ ତମ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ସେ ଘର ବାଡ଼ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଏ ଭାଇ ପଚିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ସଂସାର କରିବି, ମରିଲେ ଏଇଠି ମୋ ପକେଇ ଉଠିବ। ସୁମନ ତୁ ସେମିତି କହନା ଲୋ, ତୁ ସେମିତି କହନା। ଆରେ ତୋ ଭାଇ ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି ଲୋ। ଆମ ଘରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲ? ଏଇ ଚାଲ ମୁଁ ତୋତେ ମଶାରେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଚାଲ। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋ ଭାଇ। ଯୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଠି ତା ଷଠିକର ବସିଲା, ସେଟା ବି ତାର ନିଜର ହେଲାନି। ସାତ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାହା